Go tshotswe ngwana yo sa kgoneng go ya ntle mo a neng a tshwanela ke go dirwa karo. Ditebogo go wat e ntšha e butsweng kwa bookelong ba Rob Ferreira kwa Mbombela Mpumalanga e ka ga go dira dikaro tsa bana. Dr. Motlong o ne a falola go dira karo eo. Ke dikaro di le mmalwa tse di dirilweng kwa bookelong jo go akaretsa karo ka tiriso ya laparoscopy. It means a lot for these children because most of our children, they are from rural places and their parents don't have the resources to get them these surgeries. And for a state hospital like Rob Ferreira to be able to have a pediatric surgical services, which was never there before, it's going to make sure that these children do not die on their way to Gauteng. Dr. Motlong o ne a thuswa ke dingaka go tswa kwa diprofenseng tse dingwe go dira karo ya ntlha ya mofuta wa yona o le esi kwa profenseng. It's things that have never been done here. Today we did a patient that had a tumor in the liver. It's called a choledochal cyst. Pelenyana balwetsi ba dikaro tse di raraneng ba ne ba romelwa mono Gauteng. Ngaka Motlong o setsa dirile dikaro di le 84 fa e sale a simolola go dira fa bookelong jo. We've operated 84 and OPD on a monthly basis we are now seeing around 191. What e ya bana e abilwe ke mokgatlho o seng ka fa tlase ga puso NGO o batlang bana ba ba fitlhang sekete ba bone karo ngwaga le ngwaga. You must remember a child when you're 2 years old. A hospital is a scary place. Your mom leaves you here and she goes away. You don't understand why is your mommy leaving you here. So we make it as child friendly for them as possible. You see the murals on the walls. Lefapha la boitekanelo la profense le ikaelela go thapa baitseanape ba le bantsi le go aga wat ya karo e nang le didiriswa tsotlhe tse di maleba.